ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктоми мо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаи фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 115 000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон. 10 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 115 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарафшон. духонага квартира дар 14-ум ошона қарор дорад. 75 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 14-ошонага, дата лифт дорад. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 319 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, тарафи 9 километр. духонага квартира дар 9-ум ошона қарор дорад. 42 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, бозор, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 240 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. духонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 62 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. сехонага квартира дар 16-ум ошона қарор дорад. 78 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон садик дар наздикиш аст. нархаш 390 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро.
اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند. یک خانگاه کوارتیره در 8م اشانه قرار دارد. 45 کвадрат метр новостройка است. خانه با ремонт زمانوی تامین است. евроремонт. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب، سادیک، مغازین در نزدیکش است. نرخش 190,000 سومونیای باردارو با ارزان هم می شود. وریانتی علیشی هم هست برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون سینو. دو خانگاه کوارتیره در 12م اشانه قرار دارد. 55 کвадрат метр новостройка است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکش است. دومی 14 اشانگاه. نرخش 235,000 سومونیای باردارو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر حصار. 6 سوتیق زمین 2 در خانه، آب و سویتش هست. حجتش 100% است. کخنی، بانیا، حجتخانه هم دارد. گردش محکم است. ремонт خانه ها میانه. درختای میوه دهنده هم دارد. نرخش 170,000 سومونیای باردارو با ارزان هم می شود. وریانتی علیشی هم هست برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر کلوب. 5 سوتیق زمین 4 در خانه، آب، سویت در نزدیکش است. حجتش 100% است. کخنی، بانیا، حجتخانه هم دارد. خانه ها без ремонт коробка است. گردش محکم است. خانه را سراچنا فروخته می شود. نرخش 150,000 سومونیای باردارو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر توسنزاده 9م میکرورایون. دو خانگاه کوارتیره در 3م اشانه قرار دارد. 62 کвадрат метр новостройка است. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. همه خانه ها евроремонт. خانه در نزدیکی مکتب، سادیک، روی کلون در نزدیکش است. خانه را با همه چیز چارش فروخته می شود. نرخش 269,000 سومونیای باردارو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز، ویدیوی ما با خیر رسید. اگر شما لایک ماندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. خیلی دوستان عزیز، همه کس سلامت باشین. الله نگهبانی همه ما شما باشد. خیلی دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده. خیلی